How many people are there in your family? Mu muryango wawe muri bangahe? There are 5 people in my family. My father, mother, brother, sister and me. Mu muryango wanjye turi batanu, papa, mama, musaza wanjye, mushiki wanjye, nanjye. Does your family live in a house or an apartment? Ese umuryango wawe uba mu nzu imwe cyangwa nyinshi? We live in a house in the countryside. Tuba mu nzu iri mu cyaro. What does your father do? Papa wawe akora iki? My father is a doctor. He works at the local hospital. Papa ni umuganga akorera mu bitaro by'iwacu. How old is your mother? Mama wawe afite imyaka ingahe? She's 40 years old, 1 year younger than my father. Afite imyaka 40, papa murusha umwe. Do you have any siblings? What's his or her name? Ese ufite abavandimwe? Bitwa amazina yabo? Yes, I do. I have one elder brother, David, and one younger sister, Mary. Yego mfite musaza mukuru wanjye na mushiki wanjye mutoya Mary. Are you the oldest amongst your brothers and sisters? Ese niwe mutoya mu bavandimwe bawe? No, I'm not. I'm the second child in my family. Oya, ndi wa kabiri mu muryango. What does your mother or father like? Mama cyangwa papa bakunda iki? My father likes playing football and my mother likes cooking. Papa akunda gukina umupira naho mama we akunda guteka. Do your parents let you stay out? Ese ababyeyi bawe bakwemerera gutinda hanze? Of course. They always ask me to get home before 10 p.m. each night. Oya rwose. Buri gihe bansaba kugera mu rugo mbere ya 4 buri joro. Do you stay with your parents? Ese ubana n'ababyeyi bawe? Right now, no, but I used to. Atari ubu ariko twarabanaga. Yes, we do. My mom always prepares delicious meals for us. Yego, mama buri gihe adutegurira amafunguro aryoshye.